tip bagajing penbena Syapi kirawan ki baju sultanat balik khwai nakapor syakapor bahkan sadon kejing kop khwai dokha kapla peniai dai ba I mukti harangkat kejing trilang jong iba ki langkhoi lengkat bat ki paralok kejaka kade hapo khat saumer riboy district linti bandit chapo mawati kapung galong tangkawai katarik kade khasau tarik na benyau arjar phulai bade kasi thodieng kapor ban khwai kade khandai beje mistam hadu arch teng janmet kadot tiket kade 6000 chirwang wei khwai ki price kilong kumni benukong silang ba silang balai silang ba saulai poja basan 10000 ban reusan hajar ban nyolai hajar sanspa ba phra lai hajar ba khandai arja praspa ba sipo arja sanspa nalor ki price kan sadonro ar photali ka solution price ar hajar tengka marwei nalor ki dokharim adep banthe dokha thamai ne kasngi kan rutarik nai banyau ajar phulai hak po phra baje mistem lathe lai kuntal lai kilo ya ke tiket khwai en sadi lupa haga khalai tarik haga po lai baje jermet rengkat berustaigar bapinbu jaka but haga te kasni khwai kan sadonro kalogidro but yaki price jong kalogidro en sa pentip bat penbana haga te kasni khwai but ya ke jing tip ba company pila ban kol ha une number हैं लंबा हो गया झोला जा Cakap nanti kemat. Aduh. Banyak ya. Ini jit nak mau.
Ano bandrong di ba kilos?